Шубашкарда шкулды Абатланова улжынузем гертне візіне шыржывре теп санитарий тухтыры шереплетне. Шана май вунза шкулда шене блюда зембе балаштардыш. Перен булдаурулық ушкане хальхи меню ки винжен бенбе уйрылзатыныне тада она ажызем еплерех ежынныне тепчере. Теп уйрымлық кырлажуы хинжен шкул столовый зенже менюра колбасы тавражы жук. Он вырыне ашкагайран пожерне терлешимеш пуля. Чыркагайнжен, берне абатсем хужынжеш, салатсем хужынжеш, компотсем хужынжеш, ебир, тыржапыр, ажысен сывыгышен. Сен абатланыве узулы булдыр, ажысен бидігі мылыстылуы хаваспақ шүреші. Хиллехи каникул хышын ажызем уйрымақ кымыллаган тірлі витаминба пуян хабарду да бежерме бұшлана. Шагулжынова вунза кырмыш шкулда веренеген земде хаваспақ ежынна. Шкулда перелаях абат параш, да котлет параш, котлетки лежать, ума, паян пере запеканка, пачеш пятитутла полча, запеканка на 5 евродатов. Шубашкарда школа жизине абатпа девиштере себе улды комбинат ишлеть. Вазем санитарий нормине шуда илзе меню хадерлеща. Кашни комбинадын иге эрнелі хирги пірбірінжен уйрылзадыма булдарать. Апла буленде кашниех колбасые чыққагайбе улыштармалыне, ытларах пақча жимеш пулмалыне, рациона тыбырчы тада жаземжен пілдерішле йотпа пуян товар гертмелине тебе гурать. Он сарбышне шкулзенжи хыш пірверенегенен, сывлық уйрымылхизене гура тухтыр сыннебек абатланма майду запама булать. Шакнавали медицина справки кирле. Тада кыжалдан шагажазем килден елзе келеген абада ожытса жеме пулдар чырдезе микроволновкызем вырнаштарма палыртна. Тепмен юзыр бышне столовый зенже ыты абада туянма булдараща. Верене учреждение зенже абатланова улыштарма ашамыжы деп ремарсынине палырдашы вунза кырмыш кулда. Аплачынеліксем шыбақ вырынлы булна. Ажазыне терісте узылы ішмешіме бетевіштерісіне хулара тақшындамбақ пызык темлі хуйыраща. Куш кулдазы махран кашне ажан ядарлы зертать пур. Унда куна мәлі терісергелемеліне шулдалығын терлевығы дінжемелі бақча жемеш уйрымақ сиплине, уяв сәдерне сывылшын узылы хадерлемеліне шырзабыраща. Шағы педембек шиденеген ажа адалановышын пілдерішлі дезе жұтлашы верендегензем. Чывашен Галарым Валли, Алиса Александрова, Вадим Владимиров.